Kante Mwamvu Ngolo Kante bahindura umupira uvuye muri corner ikipe ya APR FC irazamuka bakorana umutwe hanyuma abakinnyi ba Musanze niba ukura usanga Sekiganda aho yarahagaze birabahinduye umusore wa Musanze akuraho n'umutwe bagenzi b'umupira w'urutiro na Memerdao ntibawukuraho uhita wikubita ku ivi rya Ronald Sekiganda uhita ukomereza mu izamu Sekiganda atereka igitego cya mbere cya APR ku munota wa 70 APR kimwe Musanze ubusa aya kabisa abafana ba Perono biruhukije bati birashoboka ko atatu yaboneka attention ati birashoboka ko atatu yaboneka iminota 71 APR kimwe Musanze ubusa umupira kwa Shaurini pelota kwa Ivan Marcel Dukume kuyate International Camerounais. Attention ati ni kuvuraria abafana bari ko mama kuvura ikipe ya Musanze kabisa abareyo baranzutse arabareba no kunyandikira arambwira ngo uwo musore ngo watwaye mushashi iyo hataba hitapi ya kafu n'umuriyo mu mwana wa Nyanza cyakora ino kafu cyazana ni ya kafu umunye Nyanza wacu cyane baragerageza buri kantu kose oya ahantu hose bakishyiramo basize turangiye hano hose bigobekamo barajyamo wanzukunze bakoze agashyirarumba atangwa turamuzi bibiri yabitsanze ejo bundi Marine yarafite umunani ubundi cyagiye atsinda bibiri Marine ntacyo bitwaye rwose reka natwe tubyemere ubwo rero banyandikiye rwose kubera ko twarimo tubivugaho atasureka turebe bashaka icya kabiri hano William Mutoka acomeka pase kwa Kiwanuka ariya William Mutoka bamurambitse hasi attention biracyakomeye acomeka pase ariya Memerdao pase attention kwa Dauda na Memerdao attention arukuntu wenda ari igisore arababyiga kugira ngo umupira bari ibindi hejuru cyane umupira ikosa rikorewe watarwana dashenga aciye ku ruhande rw'ibumoso abiri gitashwe gucenga afite n'imbaraga bagera muri defenseur umusterekasi yari kwisha tugira ngo uyikure ndakoraye wagera mu bitaro ndakoraye penalty y'ikipe ya APR penalty y'ikipe ya APR attention abita mbogamizi aravuga ati umusifuzi wa kabiri igitambaro kuki uhita uzamuka penalty ya APR Football Club igiye guterwa na Sheikh Jibril Ouattara penalty ya APR Football Club igiye guterwa na Sheikh Jibril Ouattara penalty ya APR Football Club birekera gusa ko busa Sheikh Jibril Ouattara turi mu cya kabiri amwita Sheikh Jibril Ouattara agiye gutera penalty nawe ikorewe penalty akaba rero agiye penalty ya APR Football Club amwita Sheikh Jibril Ouattara umusifuzi avuga ati uhagarara neza wowe wamuzamuwe attention APR Football Club igiye kubona igitego kabisa cya penalty cya Sheikh Jibril Ouattara gateye igitego 11 muri Rwanda Premier League agiye kuza 19 amwita Sheikh Jibril Ouattara Sheikh Jibril Ouattara ahagarara kuri penalty umusifuzi ati ngaho watera ataso Sheikh Jibril Ouattara arabanza arahumeka neza cyane Sheikh Jibril Ouattara rebana n'umuzamu atasiyo nimubwira ngo kure cyane mu mbego Sheikh Jibril Ouattara uragiye hafi ugarukira Sheikh
Jibril Ouattara penalty ayitera hanze n'ubwa kabiri Sheikh Jibril Ouattara arase penalty kuri Musanze. Match yabereye muri stade Amahoro mu mwaka ushize APR yahise inatwara igikombe. Sheikh Jibril Ouattara yarase penalty n'ubundi muri stade Amahoro nanone arongera irata n'ubundi kuri Musanze. Menya Musanze yararoze Sheikh Jibril Ouattara gutera penalty ntabwo Sheikh Jibril Ouattara yinjiza penalty Musanze kandi azehawe ari ebyiri birongeye n'ubundi Musanze biranze. Sheikh Jibril Ouattara arase penalty ayitera hirya ngeza Kimisagara Musanze ubusa uramwangira urarenga iminota 52 APR gusa c'est normal yafini we yakoze bararugose nawe na shehe wenda we rateye iri shoti mugera bakayikora marikwane isera yani gusa kandi yazimye ni umwiriyo kurusha ubuhanga umwiriyo wari mwinshi harimo ubwibone bwinshi kurusha ubuhanga abakozi baragose kabisa. Tanzania wimbi barabara musubiza yashaka kwa Momosto ashaka kosora pase kwa William Tobi arachenga William to pase kwa Memerdao Meme chobeka pase na Daud pase Sechigana pase ali hapa Yunus chobeka pase ali Memerda manga pase kwa Yunus Kino pira muremare kuba ukura mukengere wigarukira kwa Ishimwe Abdul Musa uzamura arashakisha uyu mumana wagaruka Ishimwe Abdul atasore katrio choka pase na Dauda choka pase na Kajeje atasonye mukandagira choka pase na Yunus Shimima choka pase na Kajeje araitanga katrio ni kwa Dauda ni baneza Memerdo aracyacinga kwa n'ubw'iburyo arayigarura hagati mu kibuga attention bawusuzume inyuma kwa Yunus Shimimana attention Yunus aracenga mutereka hasi ari ni kufre kipe ya Peri aya katurebe kivamo kufre kipe ya Peri Musanze ujya no gusimbuza igiye gusimbuza hano Musanze ndamubona nimero 9 yitwa Kristavi Biyoko akaba asimbuye Hakizimana Titi akaba asotse mu kibuga injiramo rero uyu muvandimwe bita Kristivi Biyoko akaba ari umunyakongo Kinshasa uyu nguyu Biyoko kimwe na mwene wabo uri mu kibuga bita Katembo Rubira n'abakongomani babiri baba muri Musanze atase Katerebe ariko biragenda rero no kuri kipe kurengurwa n'ikipe